Тылга жанырда хуленіке олайбіті. Ағадойду серейтен сылларыгар үлі фронугар әр жаны сол бұян тарақтарыз жақталлар тақсыбыттыра. Усалдан ұлығығар ол кәмге күсті құлаға Анастасия Бурнашова түйіспіті. Тұру үліхетінен үгіс өтчақа қолыбыр болар ұтыққыр жағас Анастасия Васильевна 95 сағын білетәді. Нария Бачкарева материалыгар. Сери болатын кытыры эржаны солбуярга ордук сирелетигер сүрбетчеле хадар кыргыттар солбуя таксалларгар бебеске тупуттара. Этигер суд Куран кемигер усалдан улугугар барыта агуан төт жактар тракторыгынан үлелебите. Олортон бирдестере Анастасия Васильевна Бурнашова болар. Мен тракторга 15 жыл хөллебутум. Сорор бригадиттен сорор тракториста. Тракторга уак болла да тракториста диллер. Bir brigada huak valladı, brigadir huak valladı, brigadidde değiller. Ondan cemin 15 yıl ustata. Allah örgüldü, gitti tohtağa bakka. Üleledim. Törden ısıllarga tördönce traktor ağız kambayın bara. Seri ısıllargar kırgıttar töhede gırxanı sulubiyağa üleleteller ülekemeye atçabatağa. Bu traktoriz kırgıttar attırın üyetiter sığaltan mındava behölegen olaqtağa Людмила Афанасьевна Андросова ülelespiter attı. Kiniler tustlarından elbek kartıskaları, materyalları tümpüte. Manna töhü köyünen Anastasiya Vasilyevna bolar. Birigin töhede 95 sahıgar olurdur, qaz bildilerin attırınan kim qayda ülelebitin çolkay bilir. Bugünkü Anastasiya Vasilyevna bir gölelebe jögelerden soğutak qallı. Kini bulurunganga deri website jaga soğutağın olur buta. Biligin kıllıvat bolan aymaktara köröller isteller. Olgınan baran oğunan attullar kaçıllıta soğucaga ügüsereyi körsür. Onan kini toluru kaçıllılaq jeni turursar. Bihiki iltumamid deputatlara sakon soğuyor gölele her canlar diyanibin. Olhin kinler bu manna olaq. Tuğunan strakanan iminne bu ağuhannak, tuğuhan sastaq, kırcagastar bütün. İminne üyelerin karalarından kıyına kalsa bütçanı. Kayda kara uratıtık tuttarıqtırın bağırım. 95 sahan yörülək günüger iltümen ulu soluqtaq jahaltalar, sotsialnay xaralta, veteranlar sebettere kelen istin yağardelerin tirettiler. Itenna Anastasiya Vasilyevna turorsar jetin bopruğun bıharıq bolan targastılar. Nariya Бочкарева, Дмитрий Сивцев, Сахат Ливинета, Усалдан.